Pa jeste, svaka utakmica je važna, ona zadnja je bila važna, međutim, sad ipak igramo protiv ekipe koja je, da kažem, naš direktni konkurent za, ajde da kažem, to drugo mjesto, ali u sadašnjoj situaciji za prva dva mjesta, tako da sigurno da će biti utakmica koja će dosta toga odlučiti u grupi. Neće biti kraj kvalifikacija poslije utakmice, ali su bodovi jako bitni i za nas i za njih. Dalje. Vedo, jesi ti zadovoljan svojom formom, kako je protekla ova sezona? Pa jesam, mislim, zadovoljan sam sa činjenicom da smo ostvarili cilj sa Hertom da se plasiramo u Europu. Igrom slučaja smo direktno u grupnoj fazi Eurolige, tako da je to ostvaren cilj za klub i sigurno da sam kao što ja znam, jedan od glavnih igrača ove sezone bio i zadovoljan sam sezon. Izvolite. Grčka će biti oslabljena u Zenici, koliko je to, razmišljate uopšte o tome ili gledate? Pa nismo sad išli u detalje, imamo još vremena da analiziramo još malo detaljnije protivnika, međutim mi svi znamo da Grčka manje više uvijek igra isto ili slično, da je ekipa koja je teška za igrati, koja se uvijek dobro brani, koja uvijek ide na rezultat i sama činjenica da su u zadnju utakmicu u Belgiji ostali neporaženi, da su umalo pobijedili, dovoljno govori o njihovoj kvaliteti i sigurno da moramo biti spremni na takvu jednu Grčku. Poruka neka za navijače, pošto je euforija, stadion raspored, ulazite za jedan dan, sigurno imate veliku podršku. Pa mislim da ne treba tu posebno neku poruku slati, naši navijači su uvijek bili uz nas, čak i zadnju utakmicu protiv Gibraltara je stadion bio maltene pun i mislim da ovaj put isto tako podrška ta s te strane neće nedostajati. Sad je samo na nama da damo se od sebe na terenu, da zadovoljimo sve naše navijače.